Mama akwaba wafre me adwoa searching ebusua for mesro and no first time I would ehwe me mesro no wa subscribe me on notification bell on so for more news. Me busa na say order from above esime so. Ana no mu fi say me ka say me home fam no mu fi say me boa na. So mu fi say na bre na nti baby ade drip na say no. E ho no mu de handcuff na bonne o say de twa me nsa. Me busa na say order from above. And there's also any hopes and advice. And it's not more yes for sir. No much it was so be shoot and there's also any hopes and advice. Jimmy. We are okay. Also, we say, and there's also Bempa or MPP time for now. When we say okay, hopes and advice, MPP time for now. And we are okay. What for my dancing? On my one team. Police ni be na twi to so mbe shutu obusu be mpane hopes and ye kuno ade na ade za nyambe tua uka o nyame be tua uka. How possible say police nia onimu mra na wakodi nkwasi asem ni achew ni e de hankopu gu nsa na obi bu se ade ntina mo ye nsa na police ni di 20 na hopes and we mekuno hopes nye minim se wa ejimifo Bawi okay otin dem obesere minim say hope shado ye etan MPP ba asema okay woni mu say de okay entro police ni be twitwo gina hope shado so su okunu ene abapapon o su be mpa ensem de okay bio wajimi o na police ni twitwo say na me pa cha o su be mpa aminka se minjo sesi a se MPP ka so mbeku a enne ma me pa we ndi kan ehase me ka kire wonde ozu bempa ma hu se usuro NDC ehu eto so ana usuro se John Mahama be yobone edina wujimi se ejimi we na amika be mincho se John Dramani Mahama so beku a me ka kire wonde even John Dramani Mahama president of Ghana so beku na obeku 1 seconds se na go fado ene dampare eye o madwin so beku a wo count ase se wonimu a tu ko da suenyansa na ja jimi na so dem wono me ka we mo asore man kwasiafo ne mo na te so dem wono ate ase se na omaye ready so mbeku a se na MPP so mbeku a kana utara hama so ma wo adentia police for na de wona no they can kill you and take report nko say ka na kwenya accident ma o side no wawu ya bibi ensi aminka na kwenteo Ozubempa na MPP ni huta MPP ni hu eni hu adwenboni o Ozubempa okwasia ene gi udwan se MPP focus on beku a ana president of Ghana now so beku a you don't have anything to say obibie ni wa John Dramani Mahama achine ne no so be yakuni na nipa kon otumi obekuno police chief sesi a no so beku a obeku enti wanya utedidim akuforo da Roma na le time nti yesen jawo ama court case no yesen agrada ankosi ba bia nti gina ho na jimi se na MPP fo na si yenku ana order from above na si yenku a ana na anka on the handcuff na ebe mia ofe na wawu na wiase na hu se ana manfo na hu se eye order from above nti eye handcuff na mia wa ma wuye ka na edu timi edu koba no ibetime shutu ma wo side no omo da kopim ade se ka na kwenya accident ama akohwe omo wawu hwan ebu se police for hwan hina ana betimi police for court ka na nya accident ana wawu a hwan na betimi ame ache no acha na otwe mi mbosume ka okọ obi anya ready so bekun nobody Ghana's police for sebio omunya nkwase afo sao Ghana police for nkuni pa basa sao and MPP for new time because of ehu eda so ene nkwase aso ka John Dramani Mahama nti you think say John Dramani Mahama betima yo boni nti no ujimi hu na o ya ma NBC fo hu say o pe MP
wo ye adwuma ma wadwe nan wo ya ma NDC fo hu say o su bempa say de o ye adwuma ma NDC pa. That is your the motive of the yes sir. But John Dramani Mahama onkun MPP onkun ba wankasa obeko otam aben MPP for dampare ombu bie ni ho ye na dwen se obekun aban tama na ron ze efren krofo ye kwachi obi ade bechi ye ntini nka bi mu no ya na ekobuse obi emfa ban ni agro entu na Jimmy ya oi Jimmy to aso na Jimmy ade o mse order from above asia Ewurade fachew na omunim dia omoye hwan na saase we so ye punish no di nani ofa ye mu ofa amane mu ofa ohaw ne bra o se open nsu anom no hwekwan ye fa so ma Yesu Kristo nsu anom ye ba ni nyina mu no osan ka kire Ewurade se agya fachew enye omomfom so omunim dia omaye enye omwa etwase mi wuo na mi wuachi ensenchenia daddy enti Judas ya oyi Yesu ma ekoku no ba wiye no na nkense se basa Yesu Kristo mpo osasre bone fache edi ba de bonyefo a ebo ne hopo ade bonyefo a esi na ebo ne nsem dadoa ade bonyefo a etete ntaso guru so osasre bone fache de mawo eka kire wo se Ewurade mfenche wo omunim de wo maye enti wumpo onu a wanye bone bia no ye kwachi ba ma obari ma preaching na ba anonti na ba moroto sala keremono hey starboat homela aba so sia aba na sami abam mesemino maxwell say wo ye kwachi mo na tuni kwachi kromfo adi o mbegina ho na ho ye ka kire busa gripa okromo na say we ye omuna tuni we ye kromfo we wonye boni bia omude ye ne yemfa ne nko kromanfo na eka bo mu se yemfa Yesu Kristo nko ye nkuku no onu mpo osansre boni fache edi ma adasa na nka pese wunipa anyame abowo se de sunu de seso no ahome nkwa ho megu mu a wudi tumi bia you are telling people say wo say wo bi edi hanko pato nsa a wonya boni bia police ya chew a wadwen ye wo se wonya boni bia ana ya chew apanish unfair enti wo be panish obi utua obi ka Yesu Kristo tua abonefo ne ka kenenka wonya coins ko gina so demo kenenka wonya oil ko gina so demo ebe da dan ko fa badum sika unni mfa ne bo Yesu mpo wanye bone Yesu Kristo mpo wanye bone nanso ye di ni bone enso sere bone fa kere mai na nka pese wo kwa siampani a atutu fo kwa ye no na eko akọwensa fo kwa mu na eko ejimi fo kwa mu na eko owusu bempa bua enipa bua krasini ya otimi ka me wo bisi ka eko no wumpo abone ya oma wutimi mpo nware entra baba ko ho krasini wo ya de adokro wumpo wu ja be ka tete wo baba dumi ba umia abeka tete say wu timi ummekwa mani medi president because he the hankopo gunsa so what wanya hwe wo twe sika ni tuo no wo de wo da bone adi ma wiase na hu bone a waye enti bone so ketua ana wo fesi ye bible say bone so ketua na owuo bone so ketua na owuo enti de wo dua na bia no wo besa atwa ensema wo ka ni na bia no you pay for it. Don't think say you are so powerful than anybody. Trust me, you are powerless. You are nothing except only God. Ana me near to na misuro enya me na misuro no a enya me na etra ma da wo say wo so de wo ye bema na obetimi adumi MPP a amenu me nko na Crash Sports Stadium ma ka de wa ma de wo say nko na Crash Sports Stadium na dumi me curse me use sa o Victor Powers no na ma Ghana fo na hu na ema wasorofo ni menye nkranhye wo mu ebabua wo mpo ama watimi abaye powerful ama manfo agye di se wa biampa ba wotimi mba
Mabusa what there. Can you go smell pepper? Can you go smell pepper? And can you go smell pepper? Oh, so mausro. Usro. So berma osua. Bra, that one thing. Ni date. No police, no soldier.